thona manga zin tur de tana chanchin lom darkar somni pali chung S&R Travels intan kan ome online a hidden charge chin kha ke mania chuan velo tlat choibel nei mi alovin itpo wang thei mai don baka I boy pui ha ngai mi alovin I du thu sam takrama kan lo chan sak thei reng chi asin izin du hun le mun han shilvete itan phone volume kan on full pa pe kan soi mai chep online ain kan red atom via sak po kan ngame S&R Travels contact number 6909063744 email snrservices18@gmail.com an kuaria lungte chu August thla kumsan isomni pali thla atangin National Highway en call to latita deu mo aron lang chiang ta chi mai hei NHIDCL in unlock thule Mizoram hianin Mizoram State Project Monitoring Committee kan naya chen khat chuanin an tangkai kan ti veu lain chen khatero chuan enge mon lo ti reng le te po kan ti mai thei ni mo tin ZPM Sorkar lim khanin soi neu kha tam veya emi chungchang a hianin project ni loin a system jok monitor tum tra la nom ti te po kha kan soi na sat thin khamoi po ni sela chumi lampang ai ma chon tun tuma hianin he State Project Monitoring Committee kan nei hi alo that je hin che thiamin karinga wanglan ni hen ti hen aron chua site tual to site chal in kar kuaria lungte kong siam nan atlak lova ngai tinia a State Project Monitoring Committee te hi an poi mo zia kan redon ka ti khamo tunha ya kong siam na man turin lung thalo lak om nia soya om wangin Mizoram State Project Monitoring Committee chuan nimin khan lung lak na nia soi site tual le site chalin kara vaibek ti turnge vaibek ka shelo hi vaibek rama lung moana stone kuari anen fia kuaria lungte chu kong siam na tan man tlak lova an ngai antini Korean fiana hian MSPMC Secretary Lelthan Zwala ralte baka member H Laldin Thuanga le Van Chungite PWD Executive Engineer Lelthan Thangi ralte le Junior Engineer PC Lian Sailovate an kalani Korea lungte chu an la Mizoram PWD Central Laboratory zuang tuya enfia aniang Lelthan Zwala ralte chuan Korea lungchu achang lova apian puizia anga rei tak om thailo awangin kongpui siam nan aman tlak lo ti asoya hetiang hi Indian Standard Code of Practice ang chuan man phal ani lovati MSPMC member H Laldin Tluanga Mizoram University a Civil Engineering Department Assistant Professor ni bok chuan Korea lungchu Sail Rock ani thu soin pante teya an thil thina wangin tuin reilo teya achein an pian puizia ol samte in thlak thina fur ani in chira achang mai thin atia kong siam na ta na man tlak ani lo thu soi atini kangai tu ta ka chu kan material kan raw material mana poi uluk alo ngai ti hi chu kan soi thin ti chuan hei Civil Engineering Department a Assistant Professor ina hetiang taka chiang aron soi fia ta ka chun apoi mo je hiron lang chiang le zolin ka sia tuna an kuari lak thin lungmona stone kuari ami hi Sail Rock an tiang chinia pante te na thil thina tuin reilo te a chein apian puizia ol sam te nen thak thin ani chuan fur khat dai lo kan lo siam phone chan hi a hria thiam thei main ka sia kan National Highway te engwai nge fur khat po dai em lo kan siam mo ngatinge in siam that vat lo ti lampang khani lo wania dik tak chuan ngatinge siam that vat lo ti ai kha chuan ngatinge tlo takain siam lo ti kha question ve thai ni ta ni hemi chungchanga chuan party masa tenan ho a kongin va siam tlo lo ven tia ani lampangin ngatinge in siam vat lo an ti thunga mo chuwang chuanin ZPM Sorkar ina anti thadeu ka ti chu hei State Project Monitoring Committee an ya anlung man ten enfia hei chu tlak lovani antini State Project Monitoring Committee hilom lo se hemi lung hian lo mangnge yanga fur khat po dai lovin kong hi chele don ti nani ruaron suranga khinglung te khi tuinan chianga mo atlo don lo chuwang chuanin ania soilo thailo ni ven na thin chu inga tinge kan kong the atlo lo kan raw material chelutuk lep nem kan du lutuk nge ka shelo mo khatiang wang te pokhani vek thei ni diktak chuan ti chuan enga tinge kong hi fur khat po dai lova in siam thin ti hi question let om ngoi ni zona lo piang om ngoi ni ti hi tuntup han karon soidu ni emponi se hei Project Monitoring Committee noman monitor review boka tuna kan kong siam tur me tiang tuna hi chuanin ani ta ka chuanin party in benan kan manga hemi ZPM party na ma anlak PWD
department te hone na tang kopan ti kan national highway en siam lai hi chu motor kal tlang thei sham na tura ta na an ti ni tiktak chuan chumi ni lo heta atak tak zok mo project pa ngai anga kong pa ngai taka an siam huna po project khan en fianga yanga project monitoring committee ho awang hian fur khat dai kong hi chu kan nei ve to tura ka ngai hetiang ani chuan an ti tha tak zatani state project monitoring committee te kwari nei tu le enkol tu ming soi thangi chuan an kwaria lungte chu august thla kumsan isom ni pali thla atangin national highway enkol tu latita deu mo aron lang chiang ta chi mai hei NHIDCL in an lak thu le mundanga chuan an pek ngai lo thu a soi tini NHIDCL hi kan rama kan national highway te siam tu ni ti chuan NHIDCL ina an lungman chu lungmo na kwaria mi hemi engineering department a assistant professor in sail rokati pante a thil hek thei tuina achia lek chuan a pian puizia ol sam te a thak thei ang chi kha an lo mang ti na nia kong hi chu to ngai nom lo shrim hei hi party hmasa te na an ti fu lo chu ni ve ni monitoring an thalova chumi wang chon hei ZPM Sorkar hi chon monitoring committee an ya an monitor thlapa ti chon an ni hian in ti hian NHIDCL in an lak thu non soi ta chi a kong klo lo lu tu khi Sorkar lai mo pu chi ani lova kong klo lo hi ministry masa te mo pu om moi ngoi nin ka ria tuna ZPM ministry kan mo pu do ani chuan kum khat kum ni nuwa ni ro se tin tuna chon an thei to pan chua kong chete bon siam boka chu tiang chon man la me kane enga tinge in siam vat lo ti ai chon enga tinge quality train man lo enga tinge na thataka in tho lo enga tinge in du tui lo enga tinge man ro man tura in du tui lo ti hi zona poimo zok chunin ka ria kai chuan ti chuan le kan topika kan lut leang state project monitoring committee kan nei hi athatak zeta opposition then khatele ami then khatte jon lo soi sel thin ma se ke chuanin he project monitoring committee om hi atha ka tia he ta summan na chu ti khati an tia tiro maro chu poimo zo ka chu kha sum kha man dikani em ti kha he project monitoring committee hena enfia don ani anin fia thei don ani tuna po lung quality thalo mantlom zo ka le ai chon lung quality tra man to kha leise heta enge abiding chungchang apokhan lo sang de oshet poni se mi puina kan du chu tlo tra ani tender chang niam ringot a chana ina quality tra a phak don lo ai chuan a niam ber ai khan a niam ber ai chung po la ro se mo quality hi kan mai poimo to turani tundin mona chuan ti chuan hemi chungchang a hen hei piwan ram chuangi ruat felanu hianin Facebook a post ron neya hei ani Facebook a aron post sumo hei hi ani a anenula hei Mizoram State Project Monitoring Committee letter he dania ti chuan hei date ni khat October kumsan isom ni pali hianin tuna kan soi tak me kwari en fia tura an kaldan tur chungchang velmo hei jing da ruka chua turania keifa nga choi turani ite notification an chuana ani chu tin hei hi ani na taka chon kan soi du chu hei piwan ram chuangi ron post ania rot felanu. The following MPSC members are requested to make it convenient to perform the task. Ini hey, entinge ka soyang all samdan bera chuanin kwari en fiatura nia jing daru ka chuatur. Keifa nga chokan e nga kwari alung kan en fia nga ti chuan saito la tangin tlai dar le kan chuak le nga aizol lampang panin ti kha ani meita hi State Project Monitoring Committee tena notification in impact dinania. Ti chuan hei han enula engineer lel tlan thangiral te ti hi ain tikkal mai ne. Ruat felanu ron posa hian ti chuan tlaniral te reng si ti hianin ti hian ron comment ani ruat felanu engineer lal tlan thangiral te kania ka copy hi tu hne na ma ka pesi lawa engtin nge inei theile ama ka ti hle mai aron ti ni a chan chu a ming zona khan ain tiklata ama copy tur chau ti na ni ti chuan ruat felanu hian CM in min ron thon atia tlaniral te reng si ti hianin okay ti la ta ni engponi se tu na an document ron chuaka hi thil poilu tukle hetiang hi anilem lovani topic sensitive takhani lem lova apoi lawani mai tu na hi chuan tundin munai chuan road feranu henaron post nol peka document hi CM in lo thon ani mai mel boka entina Sorkar document poi mo lu tuk confidential mi tu ma she theilo turang chi te lo ni ta se engineer lal tlan thangiral te kan ti tan hian case rit tak or theina ani achan chu tunami hi ama copy turania hete en mai chuanin ama tanga leak out monile ti thei turani ama po hen makaron tirenga tu hne nama ka pesi lova engtin nge inei theile ama ka ti hle mai aron tia thil serious takani thlaniral te
tan hianin thil serious takani thei ni amai ro chu soile soinu hetiang hi topic sensitive lu tukani lem lova entirna ani chu koron soizo ka chu pal thil lomni ta se sarkar thuruk poimo lutuk ama copy tur anga antik vek lo leak out ni se atan hian case serious takani thei don ani poni se izong khatun tum video chu ni sela state project monitoring committee kan nei hi aba han tha em ka ti du ni